Hai gengs, welcome back to our channel. Hai baby. Hai abang kocik. Ini kita lagi di mall ngajakin kalian belanja. Pusing lihat itu, jangan dilihat. Ini ngelihatnya pening loh. Terputar-putar semua. Ini apotek ya, kalian lihat. Jadi kalau order nih, ada robotnya milih gerak-gerak sendiri. Tit. Jadi depan di komputer tinggal ngetip, terus di belakang ini udah robot yang ngambil tuh. Keren kan? Wow. Tada, dan ini kita udah masuk di Smith Toys. Ayo. Slushy Mecha. Wow, dan ini dekor Halloween. Gak tahu ini si Zoe mau apaan. Kamu mau ini? Tui. Hah, Zoe? Kamu mau yang mana? Nah. Jago, so Yumi. Wah. Kakak. Mau yang mana, Lui? Yang ini juga keren nih. Yumi mau apa? Siapa itu? Siapa itu, Nang? Yasmin. Ini Yasmin Princess. Ini Rapunzel. Oh, jatuh. Ini Rapunzel. Yumi mau? Mau yang mana Yumi? Yang mana? Enggak mau. Yang mana? Des? Udah des. Enggak mau, mana? Enggak ada Elsa. Moana. Oh, nggak ada sepatunya. Mana Su? Sepatunya mana? Oh, sepatunya nggak ada. Oh iya, sepatunya ketinggalan. Oh ya udah deh. Ya udah, Moananya nggak pakai sepatu. Wah, kocik beli meja biliar. Keren. Ini siapa ini? Ini si Jasmine. Tuh. Kamu mau yang mana, Nang? Mau Jasmine? Mau Moana aja. Ini enggak juga. Enggak ada Elsa. Aduh. Enggak. Hah? Pupe itu artinya boneka. Bayangkan kalian, dia udah bisa bilang pupe. Mana pupenya? Udah nggak ada Elsa, nggak usah ya. Cari Elsa aja. Oke? Semua let it go ya. Pokoknya yang warna biru, ungu gitu let it go ya, Nang. Mana pupe? Ini pupe.
Baby. Oh, baby pooper. Tapi kamu udah punya 3 babies. Haben wir schon so viel Puppen? Ingin minum babynya. Udah. Kamu udah punya 3 babies loh. Was ist das nochmal? Pupsgeräusch. Ey, was ist wie bei Minions? Bei Minions war auch mal ihre Iya kayak Minions. Pups geschossen. Wah, Yumi. Wah. Hihihihihi. You missed the one to be surprised. Was du willst, ha? Biene kommt. Stein. Oh, Apa itu? ja. Apa ini? Pferd? Yumi? Puppe. Oh, das ist gut. Ini gimana? Ini siapa? Ini dah. 1, 2, 3. Wow, so gross. Pferd. Pegang. Coba pegang. Das ist ein Pferd? Gimana bunyinya, Nang? Yumi-chan. Apa itu? Oh. Itu apa? Pupete. Oh, Vanille. Oh, siapa itu? Let it go. Da oben. Let it go. Let it go. Siapa ini? Elsa? Lego. Oh, let it unten, go. schau, das ist vorher von der Wand. Ini ada Olaf. Komm, Ada Olaf. siehst du? Komm, Was zeigen? Komm. runter. Komm mal. Mau nggak? Ini 5 euro aja, sayang. Was zu schreiben? Cah. Gleich. Da ist auch unten so viel Let It Go. Wow. Nicht gleich. Eisballast. Mau Olaf. Olaf. Yumi mau Olaf? Mau? Guys. Elsa. Mau? Anna juga? Anna. Elsa, Anna. Oke? Anna. Olafnya juga enggak? Olaf juga, auch? Oke. Oke, come. Ayo. Mau? Yumi mau? Mau? Yumi mau? Mau nggak? Udah diseglai, so gross. Coela. Mau ini langsung aja yang besar? Ja, ist Christoph. Schau mal, das ist die Ursula. Anna? Elsa? Yumi, Elsa, Anna, Olaf. Zoe mau apa itu?
Teddy. Teddy. Mario. Zoe. Super Mario. Zoe bingung kan beli di sini, dia mau beli barang-barang Halloween. Aku bilang aksesoris Halloween nggak cocok cari di sini karena harganya itu lebih mahal gitu loh. Lebih baik aku bawa dia ke toko yang lain. Kalau memang di Smith Toys dia nggak dapat apa yang dia mau, lebih baik kita pergi ke toko lain kayak gitu. Jadi dia ada lihat kayak sayap-sayap devil gitu kan, cuma harganya mahal banget. Sementara kalau aku order online itu bando, rok, sayap dan segala macam cuma 20 euro. Sementara dia sayapnya doang harganya 23 euro. Super Mario. Iya. Mau yang mana? Wih, Yumi-chan? Ui. Jo, mit der fast ein gemalt. Wow. Mama, du mit fast ein gemalt. Sembari abang konsen sama Zoe, mama jagain dia deh di sini. Si gemas. Habisnya dia nggak ngikut gitu loh, maunya jalan kemana yang dia mau, nggak ngikutin kita, nggak nurut. Mario, mana Mario? Mario. Sama. Lego. Wow, lihat ya. Sind das alle Figuren oder was? Das ist ja cool. Genau. Ini dari 47 euro jadi cuma 19 euro ya.